bisha ngo kandi gishaje kizagira gute kigira gute kikaba gikurwa kuko cyabanje. Ejo nari kumbwira mbwira urubyiruko ndababwira ngo gupfundika ishati twayipfunditse muri za 81 gupfundika ishati kujya tukayipfundika, none bo bari mubwira ngo ni ibintu bisha bavumbuye, naho byarashaje turi mu bisha. Umuntu akazamura ishati akinjiza hano agasiga kandi gasha akamubwira ngo yasohotse ngo ibintu nibisha byarashaje, yewe turi mu bisha. Je sinza nikiriza abantu nguvuga he 17 kuko nsubiremo gatano nize nagasubiyemo baba twigisha umuntu yananiwe kubara 1 2 3 6 ukananiwe kuvuga gatano hakabivuga 6 umuntu akaruha kabitora. Tuzuze duhindura ibintu titukumva umuntu yavuze ikintu iriya numara nawe ngo ukizane. Ndi mu kureba baririmbye kandi simwe mwenyine basiga umugabo umwe yigeze wacu bigeze kumubwira amabati yasakuje cyane imvura yaguye, none baravuga bati se ko amabati yasakuje dukora iki? Aravuga ati nje mfite igitekerezo. Ati se niki? Ati tuyakureho dusubire dushireho ibyatsi. Noneho timubona izi ndangurura amajwi nizidufasha sicyo zagenewe. Ibi byuma nabyo nibyo gukoresha kugira ngo tubyumve. None abaririmbyi kandi simwe mwenyine maze kugenda nkareba bakatubwira ngo ibikoresho nibiceceke ngo nitumara turirimbe kumara. None nibyi ni mubireke, noneho ma microphone nyareke turirimba ngo nibareke ibintu ngo baceceke ngo nitumara turirimbe n'amajwi. Abantu bariri inyuma bafashwa kumva n'iyi ndangurura amajwi. None subwo muducecekeshe ngo tugire tubireke, kandi aricyo byabugenewe byaraje ngo muze mudufasha bari abantu bari inyuma bumve nabo. None murazanye ngo tubireke, kandi simwe mwabitangiye mufite musazi wabitangiye ngo mare namwe abasazi mwese mwama musara. Kambanze nakira abantu. Haleluya. Ndashimira Imana y'umwami wacu Yesu Kristo yaduhaye umwanya wo kugera muri iki gihugu twakibayemo cyane kandi twakibayemo neza twakigiriyemo umugisha. Turashimira Imana rero ko twongeye kuba hano kubw'abakozi b'Imana kubw'itorero rya Carmel badutekereje baradutumira. Nababwiye ko hari umuntu uzi gutumira ukabona nta bifite mu bushake, hakabiya kwandikira akaba yogira amezi 2 atarasubira kukubwira. Bene abo senza mbitaba azasanganishije mu yindi porogaramu. Pasiteri yaranandikiye arambwira ngo nze kubaramutsa, arambwira kugeza igenda atinyaga kureba muri telefone ko nsanga kandi yanandikiye ngo nduhe mbona ko by'ukuri bafite ubushake bwo kuntumira. Mushumba hamwe n'abandi turabashimiye. Imana ibaheze umugisha kubwo kudutekereza kugira ngo tubane. Ndashimira abantu twabanye kuva kuwa 4 kuwa 5 kuwa 6. Iyo badutumiye ndi tuba twaje kubwiriza intebe, tuba twaje kubwiriza abantu baje turabashimiye. Muri abanyamwete mwaritanze, twarabanye tugabana umugisha w'Imana. Arabavuye hirya no hino, arabira itorero n'abandi twabanye n'abashumba. Namwe bashumba turabashimiye. Ndashimira kandi kubana n'abakozi b'Imana twabanye igihe kirekire. Kamushumba hari abavuze ni iminsi myinshi twakoranye umurimo w'Imana dutangira hano itorero rya Pisima. Twari kumwe n'abantu benshi. Ndashimira Imana rero ko twabonanye. Imana ibaheze umugisha. Ndashimira kubw'umubyeyi hano nabonye batubereye natwe ababyeyi. Ntawe ubyara kitamubyara, dufite natwe batubyaye baraturera. Mu gitondo nabivuze nge narerewe muri Kadez, muri Kadepo hano ngo ni Kadepe, ariko icyo gihe hari yari Kadese muri Kongo. Niyo yatureze iraturera turi bato turakura tuba bazima. Twishimiye kubana namwe, murakaze. N'Imana ibaheze umugisha. Nashumbye abantu, nabonye abantu nashumbye tukiri muri Kongo, nabonye nabo nashumbye muri Pisima. Nishimiye kubabona,
kandi mwese aho muri ndabakiriye. Igihe kimwe nageze mbwira abakristo nkabwira ndi kandi nzabasiga, ntibabyumve bakumva ko bitoshoboka, ariko byarashobotse n'ahandi bizashoboka. Ndashimira Imana rero ku bwa mama Karine na papa Karine, ngira ngo yabivuze. Abantu batazi amateka mbisubiyemo, abantu batazi amateka ya Pisima n'aba babyeyi, habe n'ubwo impanda izavuga tukaja mu ijuru tukaza kugororerwa, mama Karine azaba umuntu wa mbere tumurenza amaso, tutamwitaho, tutanamwibuka. Niwe muntu twamaze amezi 2 mu nzu muwe, mu cyumba cy'amasengesho kugira ngo Pisima ivuke. Twamaze amezi 2 mu rugo iwe, ari butugabura ibintu byose, amezi ngo tuze kuvamo itorero rasohoka. Ndabashimiye. Niwe muntu wa mbere twabanye, nasenze karibu umwaka cyangwa nk'amezi 8, nza nsenga burakeye ngenyine ngo buke mama Karine turajyana. Mbabwira ikintu kimwe cyandangaje kuri mama Karine. Imvura yageze igwa, aho gusiba agafata imyenda imwe akayishira mu gasakoshi akayitwara. Yamara gushika twagiraga icyumba cy'amasengesho, agahindura iyo myenda yanyagiwe kugira ngo nje twageze dusiba burakeye nje nawe. Aya imvura yaguye. Aya Imana ishimwe ko mukiriho, Imana ishimwe ko mugihumeka. Hari imirimo mwakoze itazwi, itazinaboneka, itazinavugwa, ariko Imana irayizi. Mwaje ahandi, mwaje mu yandi matorero mukagenda, ariko muzamenye ko Pisima hari abatabyumva, ngo ushaka yo byumva. Reka rero nshungura umwanya tuganira ijambo ry'Imana. Sema amen. Tumaze iminsi twari tuganira hejuru y'ijambo rivuga ngo guhinduka, tugakora iby'Imana ishaka. Sinja muri byinshi, sinaba ngibisubiyemo, ariko twari tugeze ku ijambo rivuga ngo ibintu 3 bigomba guhinduka ku muntu kugira ngo akore iby'Imana ishaka. Twavuze umubiri, tuvuga n'akamaro k'umubiri, tuvuga n'ibiri ku mubiri, ngo twave mu gitondo twavuganye hejuru y'ubugingo. Turavuga ngo ubugingo burimo ibintu 3, navuze 3 ariko ni 4. Icyambere navuze ngo nimo haba gutekereza kuba mu bugingo. Mvuga ikindi cya kabiri, mvuga guhitamo, mvuga n'ubushake. Icya gatatu ndavuze na amarangamutima. Amarangamutima ndaba mu mubiri, amarangamutima ndaba mu mwuka, amarangamutima ba mu bugingo. Kandi twavuganye ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzagira gute, nibwo buzapfa. Tuvugana yuko ubugingo ni ikibuga gikinirwamo n'umubiri n'umwuka. Noneho barya abantu nibasure bagaruke gira ndangize. Numvishe pastor avuga ngo mwuka, ngo nze kuvuga ku mwuka, ariko sibyo ngiye kuganiraho ubu nyine. Ndeka nako nkarangize mbone kwinjira. Abantu 3 muri abashitsi, abatari abashitsi nibaza, tarabashitsi abako ndabona biyubashe ndawo bakoraho nabahano. Akibazo nari nibagiye kandi wari wabimbwiye. Noneho mu gatondo twavuganye ngo ubu ni ubugingo. Ubu bugingo rero nibwo twavuze bubamwe imitekerereze. Ubugingo nibwo twavuze bubamwe amarangamutima. Ubugingo nibwo buri mwiki, burimo amahitamo. Ubugingo nibwo buri mwiki, ubushake. Noneho ubugingo hari umwuka. Fata ukuboko kuwe. Hari umwuka, hari umubiri, hakaba n'umwuka. Ibintu rero bizabirwana, kimwe gikwega ubugingo. Mu gitondo nababwiye ngo iyo umubiri waganje ugatwara ubugingo, nicyo gihe umuntu azaba mu itorero agakora ibyo hanze kandi ari mu nzu y'Imana. Nukubera iki? Ubugingo bwiwe ntibutegekwa n'umwuka, butegekwa n'umubiri.
noneho iyo ubona umuntu ari mu itorero agakora ibyo mu itorero agakora no hanze, biba bimeze gute? Ni ukuvuga ngo hano umwuka afasheho gake n'umubiri ufasheho gake. Nicyo gihe umuntu azakora ibyaha kandi ari mu nzu y'Imana, kubera yuko bihaba i Rwanda umubiri ushaka ngo utware ubugingo, umwuka nawe agashaka ngo atware ubugingo. Uyu muntu rero agahera aha akavuga ngo icyaha cyaramunaniye, nta cyaha kiza kinanirana. Mu muntu iyo harimo umwuka wera hakaba n'ijambo, nta kintu kigoye. Kandi ngo narasenze, ngo ndasenga, ngo icyaha cyanze kumvaho. Nta cyanze kukuvaho, ahubwo muri wewe nta jambo, nta mwuka wera. Kandi nibyo bigira imbaraga zo kuduhindura. Umuntu agatanga icyifuzo ngo muzansengere, ngo iki kintu cyarananiye. Nyine kigomba kukunanira kubera iki? Muri wewe nta jambo. Dawudi yaranditse aravuga ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanje. Sema haleluya. Kugira ngo nta muntu utocumura ku Mana, tawe. Niyo gituma mubona abantu bavuga butumwa, abantu b'abanyamasengesho, abakozi b'Imana bakora ibyaha, nuko ijambo riba ryaragabanutse muri bo, n'umwuka wera akagabanuka. Icyo gihe biroroshe ko akora icyaha. Turavugana ngo iki gice ni wewe. Ubugingo ntibugira umwana, ntibugira umuntu mukuru, ntibigira uwize, ntibigira ugira gute. Nico kiza gituma mubona ngo nituzuka twese ngo ari umwana wapfuye afite umwaka umwe azashika ari umuntu muzima. Si umuntu si ngingo, ni ubugingo. Kubera iki gukiranuka kwakunaniye? Ni ukubera iki? Iki kibuga tigitegetswe n'umwuka. Noneho musubire mu kwego uyu muntu, numara wewe uzarekure. Okay, noneho timubona umubiri uri hariya. Ubugingo butwaye iki? Umwuka. Reka mbabwire ibintu nka bine biba mu mwuka, murabona kubyumva neza. Ibintu biba mu mwuka. Icyambere, mu mwuka nibwo buturo bw'Imana. Imana ndituye mu bugingo, Imana ndituye mu mubiri, Imana ituye mu mwuka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abase ngo Imana ni umwuka, ngo abayisenga bakwiriye kuyisengera hehe? Mu mwuka. Murabona kubyumva neza. Ibintu biba mu mwuka. Icyambere, mu mwuka nibwo buturo bw'Imana. Imana ndituye mu bugingo, Imana ndituye mu mubiri, Imana ituye mu mwuka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abase ngo Imana ni umwuka, ngo abayisenga bakwiriye kuyisengera hehe? Mu mwuka. Imana ndiba mu bitekerezo, Imana ndiba mu mutima, Imana iba mu mwuka. Nicyo gituma rero bizoroshe iyo Imana yatwaye ubu bugingo ikabutwara. Nicyo gihe abantu baza bavuga ngo uriya muntu ngo Imana imubamo, ngo Imana ngo imubamo, ngo uko namubonye kera ngo nubu ngo niko akiri. Siwe, ni Imana iri mu bugingo. Soma ijambo ry'Imana. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana. Wa musomyi wacu soma papa, kugira ngo mzuzuze nimara tumanuke hepfo mbabwire ibindi turi bufushize kuvuga. Ihute. Igitabo twadusoma ni Abaroma 12 n'umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Hatazavugira ngo ntagize. Wahabonye urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 4:15-16. Mbere rwa Yohana ibice 4 15-16. Soma nyine. Uvuga gute? Mwe mikrofone. Kadusome. Uvuga yuko Yesu ari umwana w'Imana. Yego.
imana iguma muri we, imana iguma muri we, nawe akaguma mu mana, nawe akaguma mu mana. natwe twamenye kandi twizeye urukundo imana idukunda. ni ukuvuga ngo imana ndishobora kuba muri wewe udategetswe n'umwuka. umwuka atakuyoboye ngo uganzwe n'umwuka, nta mana yo guturamo. haba nubwo uzosenga ukagira amasengesho ukagira imyaka 40 uhaye usenga, ntibikunda. nimba ubugingo bwawe bukirimo kamere z'umubiri, ntibikunda. twishwe no kutamenya, kandi cyane cyane twebwe tugira ingorane. uzi usanga umuntu azi iby'abapasitori kandi atabubamo. ntiyayoboye korari, ntiyayoboye Sunday school, ntiyigeze abayobora n'abadiyakoni, ntiyabaye na protokole, akamavuga ngo buriya ngo iby'abashumba ngo mwese simbizi. ubizi? washumbye bande? urugo rwawe n'itorero? Apotre Gitwaza yaravuze ngo umusozi utarakandagiraho ngo ntukawusobanure kuko utawuzi. nimba utarashaka ntukavuga ibibazo byo gushaka ngo njewe no shaka ngo abana noza mbashira ku murongo. banza witonde, itonde. nturashaka, turabyara, banza ureke turabigeraho. akanwa gusa. twageze ubona abantu b'abafana bakurikira imipira, azamavuga ngo uriya ngo nkakuriya ngo ateye nabi. kuva avutse ndaratera umupira burya, kuva avutse akabumbu nikaramugera ku kuguru, ariko akamavuga ngo kuri ngo nkahariya ngo aba yagize gutya. ayagize gutya hari umunsi wahagaze. akanwa WhatsApp ngiye umuntu karandika undakandika wagiye ukabikora kuri umugabo wagiye ukabikora, waretse WhatsApp. ubuturo bw'Imana, ubu ni ubuturo bw'Imana. mu mwuka niho Imana ituye. nimba utari umunyamwuka nta Mana igutuyemo, hatuyemo igice cy'Imana. kuko ejo uzurakara ukavuga nabi ukanabesha, ufashwe n'ibice bibiri, umubiri n'umwuka. cyo gituma kigira akanyota ko kuza gusenga. cya kabiri, nuhaba mu imbuto z'umwuka. mu mwuka niho haba imbuto z'umwuka. ntabwo uzosenga Imana ngo usenge Imana uri mu mubiri ngo bikunde imbuto z'umwuka zikubemo. ndazo bazokubonaho, ntibikunda. imbuto z'umwuka, sema haleluya, ziba mu mwuka. iyo zibaye mu mwuka rero ziafekta ubugingo, bwa bugingo rero bwa bugingo. ariko sinzi niba birumvikanye. Yesu Kristo ngo asanga igiti kimwe arakireba, kandi ngo abone igihe cyo kwera cyari kigeze, ngo asanga nticeze yama kivuma. dufite abakristo bakanwa maneno, gucokora, kugira gute. untemubona ibintu mvuga, hariho abantu bataha batumvise, bataha baha bacokora, ngo ariko nawe ngo arakabya, ngo ibyaza avuga. ngona wewe uzuvuga ibiki? ndakabya se nagutumiye? ndakabya se nakuzanye ahangaha? kuponda muda tu muriyoza gusagatana kritike. mu bugingo ni mu mubiri kuri asikindi si ikibazo afite subupagani. oya, kandi atazanywa inzoga, ntanabeshe, ntanasambane, yarabiretse. ariko gucokora niwe wa mbere, nibyo biri mu bugingo. kubera iki? akorera mu mubiri.
kandi ari mu itorero. ngo imigeri ngo aho batambiye ese none ko utabishoboye waretse nyine bagatamba bakaruha ngaha ko bibareba bikuruhije gute ntibaba gukandagiraho ako yeme mwatambye ndaruha ndahebura wa muntu wavuze ariko ni sawa nanone watambye ukuriye gutamba ukava inyuma ugatamba nk'uri mu gihuru nta muntu wayikubona niko kwiza nawe iyo utamba wavuga ngo bantu ko barakureba kurya uburi mu mubiri nukuri kurya uri mutaraga muzima ubu wayikorera mu mubiri iyo utamba wabona ngo ko barakureba kurya uburi mu mubiri ikizokubwira ko watambye neza uri mu mwuka n'igihe utamenya kuri mu bantu ugasa n'uri mu ishyamba trebo naho nubona murasohotse umuntu umwe akaza ngo arakubona uburyo twari ko tugira ngo dutera amaguru neza kurya ari mu mubiri wewe wabonye umwanya w'uburyo twari ko dutera amaguru umubiri ese abari inyuma ko murumva mwavuga ngo amina. Aha niyo haba imbuto z'umwuka kubera yuko ari ubuturo bw'Imana mu Bagalatiya ibice 5:22 haravuga ngo dore imbuto z'umwuka nizi aho ziba si mu mubiri aho ziba si mu marangamutima ziba mu mwuka umwuka wategeka hanyuma ibitekerezo na ya mahitamo na bwa bushake hanyuma n'amarangamutima azategekwa n'umwuka amarangamutima y'umuntu agasa neza. Sema haleluya. Hariho amarangamutima azatuma umuntu avuga ibyo atateguye. Ariko rero iyo umuntu ategetswe n'umwuka umwuka akaba ari uganza uzutegeka amarangamutima wavuga ijambo rikaryohera abantu kandi utariteguye. Naho yiruvuze ntubona mureke mbabwire bati timona ya makomantere musamugerana bundi mbanze mbaheze ikintu kimwe hano umuntu ugomba gutanga itegeko mu rusengero n'umushumba wenyine ni uzuha abantu amabwiriza akabategeka mugire buryo hapana baririmbye ministre yo bari ahantu umuntu agahaguruka gusa gitife w'umurenge agatanga amabwiriza aho ministre ari kubera ko muzamudusuzugura muzamubona ari twebwe abantu bashiritseho hasi turaba ministre b'Imana twagiye twubahana mukatwubaha natwe tukababoha hanyuma tugakora ibintu neza. Uraje hano ngo abapasiteri ngo bashumba ngo nituzamura amaboko wotaha nje nawe ndugire ngo byokorohera zamura amaboko woza kubwira se aho yicaye ngo zamura amaboko papa tagikabyo kirimo hariho indero hari ibintu umuntu adashobora gukora kubera kubaha guca bugufi sinu kwibesha ngo ndaza kubwira bari abasaza ngo mbwire ngo muze ngo kubera ko utazamura biragatsindwa n'Imana ariko nk'abangaba nuko amumwe niwe kubera ko utazamura amaboko tabora abana banje barangana n'abana banje. La discipline indero timuzi ko umuntu yagaza afata amanota 95 yabura amanota mu ndero bakamwirukana ku kigo none se cyo naringiye kubabwira buri Imana yaduhaye impano zitandukanye. Hari abantu Imana yahaye gukomanta imitima y'abantu ikaruhuka, hari abandi gusa baza bakonkoboka tutazi iyo bavuye iyo mpano ntibayifite ntibayisigiwe yamara yatubwira ngo nituvuge ame tukamwihorera nimuvuge ame ngo se ko turakwihorera iki nyine turakwihoreye si impano yawe. Jewe natambukana imbere ntitugiye guheza Imana icyubahiro abantu bakazamura amaboko ntarababwira bindimo nyavuga uko mvuze abantu bagaseka bakanezerwa wewe wavuga bakagenda bakomeretse reka kuvuga ntiwabihawe
ntukoze uguma ngo usunike bireke. ngira ngo abantu bari banzi nariya muri pisi gihe kimwe twigeze kwakira umuvuga butumwa ari twe twamutumiye ngo arangize havuga ibintu bitari byo bwira representante kuri iriya muntu avuze gute ngo mwihorere gute ati muri ki n'umuvuga butumwa twatumiye yavuze nabi yaducokoye umuntu azacokora abashumba kandi ni nani wewe kurumva byagenze ngo mureke nuko amen ndamuretse ngo amare kwigisha arangije ndasenga Imana ko numva no senga Imana nawe kandi yamenya ko nakabitse ndatambutse imbere ndi haleluya amen tuyo muvuga butumwa byo yavuze sibyo reka mbabwire ibifatika abantu bari bahari barabizi ngo ni naringiye mureka nyine yari ko bivugira ubundi tukareka umuntu yavuze cy'amakosa mu bantu nguraza kumubwirira hirya kivugira harya bari abantu bakiri urarinda avugiye ahangaha narangiza ngo abantu bakivovota ngo bayamuretse ngo akaza kumubwira hariya hirya kubera ikiwe bituma atagiye kubivugirira hirya ndabivugira hayabivugiye abantu batahana amahoro imbuto z'umwuka ni mu mwuka aho Imana iri niho haba n'umwuka niho haba n'imbuto icya gatatu hariho bw'imbuto ni ubuturo bw'impano z'Imana. Impano z'Imana ziba mu mwuka tiziba mu mubiri tiziba mu bugingo zibaha kuko yafashe ubugingo bwamara rero agategeka ubugingo amarangamutima ibitekerezo amarangamutima ubushake bikagenda neza. Sinzi rero ngiye kuja ku isomo rya none. Somo rya none ese bimeze gute? Ni umwuka utegetse ni umubiri? Nimba ari umubiri ubugingo buzakora ibyo mubiri kandi uri mu nzu y'Imana uhawe usenga uri umuririmbyi uzokora iby'umubiri kubera iki? Umubiri waganje umwuka. Ariko uganje umwuka uri mu rusengero ukananirwa gusohoka. Mukomera abantu amashi. Hanyuma iyo umuntu amaze guhinduka, twavuganye ko guhinduka kutazanwa no gusenga, guhinduka kutazanwa no kwiyiriza, nako kutazanwa no gutanga. Turavuga ngo guhinduka kuzanwa n'ibintu bibiri, ni ijambo n'umwuka. Noneho iyi jambo ryaje muri wewe kandi ijambo ni Yesu. Turumvikanye? Umuntu nyuma yo gucumura Imana, umuntu acumuye yamye yandura wese ibintu birahinduka. Kwiyumvira kurahinduka, gutekereza kurahinduka, kureba kurahinduka, kumva birahinduka, kugambirira birahinduka, urukundo ni ukuvuga ngo umuntu yamye yandura, arandura wese. Noneho agakiza ngo kamare kuza, ari ryo jambo ry'Imana, ari we Yesu Kristo, ngo aze muri twebwe, aje muri twe.
ngiye kubabwira ibintu 12 bisha umuntu atagomba gusengera, umuntu atagendera mu butayu, umuntu atagendera gusengera mu mazi, umuntu adashobora gufasha kubwira abandi ngo bamusengere. Ni ukuvuga ngo Yesu yatuye muri wewe, Yesu akicara muri wewe, ijambo ry'Imana rigahora muri wewe, bizana ibyo bintu bisha tutarize gusenga. Mbaho urugero. Abamama barabizi. Umudamu yatwite hari ibintu bimubaho atabisabye, atanabishaka, atanabisengeye. Mbaho urugero. Hari abadamu baza batwita, yatwita ibintu bikamutera iseseme. Noneho urebe ikibazo tubwira, akavuga ngo nibaje kumusengera ngo ni amapepo. Haya, si amapepo n'ukuri, ni imbuto yakugiyemo umunsi yavuyemo, ariko kubyara iseseme zishira. Hari abandi baza batwita akamayinduka bakabimenya ataravuga ko yatwite, kubera iki? Akabyibuha, akamabyibuha, ntabazibwishwe n'ikindi, n'imbuto yamugiyemo ituma abyibuha. Abandi agahugwa ibintu narivuze ko atazabisaba, ntazabisengera. Yesu yageze mu bugingo bw'umuntu akicara, agatura, akabamwe mu gitondo na nimugoroba, akabamwe iteka n'iteka, akaba mu bugingo ukamugendana, ukamunarana, ukamuzukana. Hari ibintu bisha bihita biza muri wewe utarenza kubisengera. Naco gituma abantu bo hanze baza badutangarira. Petero wa mbere, maze mbabwira icambere. Ubundi impinduka zose ziragora. Impinduka ziragora, n'abantu bake baza bumva impinduka. Nageze ahantu nshumbye i Rwamagana, munshike nsanga baza bicara gutya nyine n'abashumba, ngo mare mpindura intebe nicara kuriye, ndazihindura intebe z'abashumba zishira. Noneho kubera ko nari musha nibona nashitse, baguma kubazanya batese biriya yakoze nibiki, araje agize ukwezi kumwe kera intebe barazihinduye. Ngweme ukundi bambajije, tibambajije gituma niko abantu bagira kanwa, ako kanwa yuzuvuga uzoyabazwa. No, umuntu umwe araje arambajije atese pastor, kubera iki wahinduye? Ndamubwira ngo cyatumye mpindura, sinza nshaka ko bakristo banicara inyuma, inza nkunda ngo nicara imbere ngume ndeba abakristo ko bameze, menya banezerewe, menya batanezerewe, menya abantu barangaye, menye n'abatarangaye, nico menya uwasibye, menya utasibye, nico. Ati ibintu bavuze ari hirya, ariko nawe wavuze ibindi. Soma papa. Maze tuje ku cyambere. Petero wa mbere ibice 3 umurongo wa mbere. Petero wa mbere igice cyambere n'umurongo wa 23. Kadusome. Soma. Petero wa mbere 1:23. Kuko mwabzawe ubwa kabiri, mutabzawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabzawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima, murumva rihoraho. Tubiheshejwe niki? N'ijambo apana masengesho. Tubiheshejwe n'ijambo ry'Imana, tukadusenga ngo urahinduka, nta jambo ry'Imana rikurimo, ntibizakunda.
nigeze kubona umupasitori umwe aho naringiye umunsi mbashika noneho hari bwo bwa mbere atambuka imbere azana ikaratasi resha gutya arasoma amazina agasoma izina agasenga agasoma izina agasenga agasoma izina agasenga agasoma izina agasenga abantu 50 twamaze none nk'iminota nka 30 ko naje kubwiriza yarambombeje uwo munsi kabisa nuko none ngo arangize yambaye nk'iminota nka 20 dutashe ndamaze ndetse bari abantu bari kusoma usengera niki aravuga ngo nabantu ngo batanze amafaranga ngo umuntu yapfuye ngo baravuga ngo none ngo bagize igihe batayatanga ndamubwira ngo mu mutwe wawe ndi yakomeye barakubwiye ko babuze amafaranga ngo none ko batayatanze ya rumwana kwera kurasengera abantu batanze ifaranga ngo Imana ibagire gute kitumutagiye kubabwira ngo bazitanga bari ko bavuga barwaye iki kuri kwimana kuzi ko mu rusengero ariho haba abantu babarwaye hegangiza iminsi nasengewe muri 90 na gatandatu cuge nasengeye kuba revera 96 nabaye umurevera iriya muri Kongo imuhira imyaka 6 nzi ibintu byose nza makuru sinurwanse gute ugahaguruka ukavuga ngo utanze 200 hanyuma ngo nze kugusengera ngo Imana igire gute igire gute wavuze urwaye kandi ndabizi ko utayabuze arahari kuri kontura yafite akuma mwagiye mukiranuko mwagiye mureka kuvuga ibintu nimba mutabishoboye ninga kurya ko umugabo wagabye inka bwaca umuntu akaza nituro agatura yamara akagira n'indi myaka 3 4 ngo inka ndarayibona wari kuyivuga urwaye papa bangaba ntawageza atanga inka ngo irare yageza atanga ngo uzaze kwitwara ahantu hari mu kugora ni hano mu rusengero aha ngo pasiteri ngo nibamureke bandeke eshise bandeke jewe nabaye revera mfite abana 3 abo bana 3 bagaze barya 10 na maturo bagaze barya cyangwa ubukuramona nubundi ko ndanabisaba ko ndasaba kuva ku burevera kuva kuri responsibility mu minsi iri iza ndizera ko baza kunemerera ko ndabisaba kandi abishimitse cyane mbuveho nzapfa ko murabona ko nzapfa kunguko nimba amatora atabonetse ni 10 uko nzamamfa ko murabona ndinjiji yo kudashobora gushakisha uburyo mbaho umva ngubire rero icyambere umuntu amaze gucumura arasa n'umuntu waboze Imana yaraduhinduye ngo iratubyara bwa kabiri itugira ibisaremwe bisha Yesu yaje muri twebwe azaduhindura tukaba abantu basha tukaba n'ibyaremwe bisha gusa wenyine tisa turinda gusenga oya icyo sigikorwa twikorera hasome muri 2 ibice abakorinto ba 2 igice cya 5:17 reka mvuga ibyo bintu 12 wenda mu byandike ndashobora kutabivuga byose ariko mbe nabivuze siko kwiza soma aho ngaho gusa urwandiko rwa 2 rw'abakorinto 5:17 nimara mvuga ibyo bintu bisha zose abakorinto ba 2:17 umuntu wese yari muri Kristo umuntu wese uwitwa umuntu yaba muto yaba mukuru yaba yarize yaba atarize yaba umumama yaba umupapa yaba umukobwa yaba umuhungu yaba muremure yaba mugufi tumbaze aho yavukiye umuntu gusi yari muri Kristo Yesu ngo abayagize gute abari icyaremwe gisha aho ibya kera biba bishize biri mu kugaruka gute ngahe mbwira uburyo biri mu kugaruka mu bugingo bwawe ubwo burakari buzabuvahe iryo shari n'inzangano zivahe ubwo bushura uko kudakiranuka bivahe bisa bivahe none nimba umuntu ari muri
Kristo Yesu, niko Bibiliya ivuze. Ese ko turumvikana? Aba yabaye icyaremwe gisha, ibya kera ngo biba byarangiye. Oya kabisa. Ubwicanyi n'ubugome bwari bukwiriye kugira abantu bari hanze b'imitima mibi batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Cyo ni ikintu cya mbere twahawe gisha, twabaye ibyaremwe bisha, tuba abantu basha. Usomye muri Samweli wa mbere, muraza kuhasoma Samweli wa mbere ibice cya 10 n'umurongo wa 6. Musome n'Abaroma ibice 6 n'umurongo wa 6. Icya kabiri twahawe, Yesu yaje muri twe. Reka mbisome. Icya kabiri, twinjijwe mu masezerano masha. Cyo ni icya kabiri, twinjijwe mu masezerano masha. Sezerano rya kera ryarononekaye, hategerezwa kuza irindi sezerano risha, kandi rikazanwa na jambo. Icya gatatu, twahawe izina risha. Twahawe izina risha. Icya kane, twahawe indimi nsha. Mwibuke igihe cy'uriya mugabo ni Murodi yagumuye abantu, arababwira ngo nimuze twiyubakire, ngo ndidukwira isi. Imana yarababwiye ngo muzakwira isi. Abantu ngo bavugaga ururimi rumwe, birumvikanye. Noneho ngo buce Imana iraza, nibwo yatandukanije haba indimi zitandukanye. Ariko Imana iravuga ngo tegerezwa kugarura kandi abantu bakagira ururimi rumwe. Cyakane n'indimi nsha. Icya gatanu, twahawe imitekerereze misha. Ibyo ni ibintu bisha gusa Yesu azazana. Tutakagombye gusenga Imana ngo Mana nguhindure imitekerereze yanjye uburyo ndekereza. Kurya ni ukunanirwa, twarananiwe, twaraguye. Yesu yageze mu muntu, sema amen. Imitekerereze irahinduka, hakaza mishi ya kera igahinduka. Ndaza kubigaruka mbahe n'ibyanditswe. Cya gatandatu, umwuka musha. Umwuka wa kera waraharibitse. Wa munsi Adamu yemerera inzoka, umwuka waraharibitse. Imana yamisezerana iravuga inzoka nzaza n'undi mwuka musha. Uyu mwuka wapi waranduye. Twahawe umwuka musha. Cyakarindwi ikintu gisha, twahawe ubutware busha. Mwibuke ko muri Edeni Adamu yari yahawe ubutware bwo gutegeka, ngo amaragira gute arabutanga wenyine, ngo abutange. Imana iragambira avuga ngo umunsi umwe nzagusubiza ubutware. Ariko n'ubutware busha. Cya munani, icya munani nuguhora duhinduka basha. Sinone gusa, nuguhora duhinduka basha. Nicyo gituma uzumva rya jambo muvuga ngo tuva mu bwiza ngo tuja mu bundi, tukava mu bwiza tuja mu bundi. Nukuvuga ngo tugenda tuba masha, tukagenda tuba basha. Uko bambonye none ndaba ariko bambona ejo. Ariko nzandangara, hari w'abakristo uko umuntu yababonye barasa n'umusumari bateye ku giti. Umusumari bateye ku giti ntuzunyeganyega, uwuteyeho imyaka 10 yoshika ukazusanga ne kuri umeze. Tugira abakristo bameze nk'umusumari uri mu giti. Tugira abakristo bameze nk'umusumari uri mu giti. Haza hinduka ni kurya azayinjira arakaye agasubira yarakaye. Nubu bateye haleluya ntiyoseka, bavuze ijambo ntiyoseka, batamze ntiyoseka, bageze ku maturo ntiyoseka, bashima Imana ntiyoseka. Ukabaza utise uyambwiye ngo nkurambike ibiganza sawa, kuraza hangaha ngo nimfuka mu nsengere. Ngo n'umwuka n'amaranga mutima. Husumuka n'amaranga mutima. Timamwibuka Natani, Imana yamubwiye ngo naze kubwira Dawidi ko yakoze icyaha. Timuza muhasoma akavuga uzuhendana. Nje kubwira Dawidi ko yakoze icyaha. Umwami nze kumubwira ngo yakoze icyaha. Uzutuma ariko nawe uzugira ushaka ko umuntu bamwica. Atoya mva nkubwire wewe
ndaguha ariko yari yanzega yamubwiye gutyo natani yari yanze naho mwebwe imana isigaye ifa kuza ngo uje kumbwirira hano mu bantu ndakurahiriye satani bayagushutse ariko ukaza ukambwirira mu cyumba ukambwira ngo nasenze imana irambwira ngo ufite intege nke kuri iki rwose nkubwire nti sengera nshuti yanje naragerageje nyine jambo ntiriruzura twembi kandi ndugenda uvuga ngo washitse ngo uransengera bisoko kwabivuga zokwereka akatendeka nyine tubikoze mu ibanga none ugiye kusubira kubisohokana none se we uvuga amakuru ya so hakumuza musana mutaza mutwemera ko turi ababyeyi wewe uvuga amakuru wabonanye mama na papa ukabishana hanze gute papa na mama ngasoka hanze ngavuga ngo nabonye akantu sico cagifu cyasetse se yanyoye tiyamuvumye kugeza na bugingo nubu kandi se yari yanyoye se trejiste yari yanyoye ariko aho kugira ngo ahishire kikakaza yasamye igihe cyo kuraga ngwino hano nkwereke ceza nanje ariko unseka wewe ntasoni kirazira iso na mama uko baba ari kose nta jambo kuriye nyaha ryo guseka ako nako kari kaje turi ababyeyi bana bacu turi ababyeyi twarabareze natwe turabahishira ndi twavuga ariko cyacenda ni cyacenda harya cyacumi na rimwe twahawe ububata busha Bibiri abango tuvuye mu bubata bw'ibyaha n'amategeko ngo twinjira mu bubata bw'ubuntu bw'Imana turi munsi y'ububata bw'ubuntu bw'Imana abantu bari mu kuduhenda bakabahenda ngo ubuntu Bibiliya ni kwizivuga tuvuye mu bubata bw'ibyaha twinjiye mu bubata busha bw'ubuntu bw'Imana ubuntu bukakubwira ngo kimya timamwibuka ko Paulo yigeze kuja kuvuga ubutumwa ahantu umwuka akamubuza kandi agiye mwivuga butumwa umwuka aramubwira ati ndanze Antiokia ya Pisidia sinshaka kuyijamo ndanze garuka haragaruka ngo amare kugaruka mu ijoro siho yabonye umuntu yari kwamuhamagara Makedonia titworwanya umwuka w'Imana ariko gahunda bari nziza muntu yanezerewe rwose ryari nabonye umupapa umwe wanezerewe ariko kuva nabaho izi mbaraga nazibonye rimwe mu bijombo namye nibuka ko kandi ni Imana yadutabaye aba yaratumenya amatwi n'ukuri kw'Imana kandi ni ayewa ese mwaramubonye namwe nariko nigirayo yeme mbega umwuka we sema haleluya hariho abantu b'Imana we yaragiye aragenda araza ndavuga nti nyabona utabare Mana utabare niko nabona ibintu bigiye kuba dutabare usubira umugarure nariko mpudumiya njewe nari mwihunduma bambwa ndi Imana idutabare kandi yari yuzuye umwuka yari yuzuye umwuka uko mbateye inkuru kabantu bagira amatsiko ku muntu ukora amavuga ngo se ninde uze kumumbaza ariko amatsiko mo kabyara wakuzuye izawe ashakiza abantu wakuzuye izawe kundi ibintu by'abandi mwebwe ese turacyari kumwe ko birumvikana Yesu yaje muri twe atuye muri twe akagenera muri twe tukabana nawe mu gitondo na nimugoroba hari ibintu tutagomba gusengera tutagirira amafungo biriza nabyo nyine kuko nyirabyo yaje muri twebwe nyirabyo yaje
hari ibintu biza byikora iyo naje ubu nyine ndi hano nyuma y'ubwo hari ibitaye bikorwa bitegereje mudaheranwa kwaza umunsi nzashika ntawe nzarinda kubaza nzavuga ndi iki ati twari twakurindiriye nimugikore gutya kuko nyirabyo yaje. icya 12 niko harya 12 twahawe kugendera mu bugingo busha ubwa kera bwaranduye ngo mumare kwandura Yesu azana ubundi bugingo busha nibwo tuze tugenderamwo nibwo tubamwo. Cumi na gatatu twasizwe amavuta masha cyo cyanyuma ngiye kubaha ibyanditswe nitumara dusoza ni ibintu bisobanutse. Buriya iyo umuntu yanyoye ibiyobyabwenge ikiza gikurikira ni uguhinduka. Nigeze kubona mbaye nkoresha nubakisha hari Muyinga nariko nubakisha kanisa noneho mu gitondo kimwe mbona umugabo umwe ateruye ibuye ryariringana ko tamusi ndetse uri mubiki ngo yandariterura nyabuna yamariterura nkuko umuntu ataye agapapa none ngo mbare mbasa abantu si umugabo yabaye gute umva ngo yagakweze yo ngo yagakweze tese yagakweze none nje sime ndese yagakweza gake mfa ngo mushumba mwende ubizi teka ntavyo nzishaka wakamogi ndavuga ndese ko uyu muntu namye mvuga ndi ahanga yomira mu mwishura amafaranga inshuro 3 no yamuha nukuri kubera ko yomfata akantwara gutya akanje na gutya yamara gushika akankubita hashaka nabonye sino rananishaga ngo ndasino nabona n'umwanya wo gutera umugeri yomfata akanegeranya yamara kunegeranya akantwara kamwe wese uramba amafaranga cyangwa ngukubite hasi ntindayaguha niki cyaje nakanduka mugiyemwo igituma utazawumvira ngo wubahe nukubera ko Yesu ndaragagara hari ibyumba Yesu atarageramo hari amarangamutima atarageramo hari ingingo atarageramo nicyo gituma utarahinduka ariko umunsi yuzuye sema amen. Kwa mushu mfashe kumfashe musengere ese wabaye gute ngo ntegeke umfa ngo ntegeke ese zatewe niki munanje simbizi tubizi tuzi cyo guteye ntegeke ariko abakristo b'imperu tuzi cyo guteye ntegeke sha tukizi wowe tuzi kiza gituma w'ibicacumi tukizi kandi iyo nkoze kuraka nzambona abantu bakareba hirya nk'abanyu ariko none igitangaza no kuri kwimana abandi cacumi cananiye ni basa nihozamura amaboko kunguko ibintu biracashaje muri wewe narabivuze hano aba bantu bose muri mukubona bari mu gukora amakwe bose kandi bari mu kubakwera inka zifaranga kera bageze amavuga ngo se ngo ngurisha inka ngo inka ngo niyo ndanga icacumi none ko bari mu kubakwera inka mwamara ntimutanga icacumi ifaranga ko mutari mu kugitanga singaba mwebwe mukagira ngo na amahoro ngo mufite amahoro mu rugo wifaranga ngo z'umwana wawe waremye warinze akageza iyo myaka se wamuhaye amaso
wamuhaye amaguru, ishusho afite bakunze ni iyawe. Ugize ingwano baguhaye uraziriye urazimaze, ugize n'ibyo bagutwerereye urakubise mu nda uramaze. Numara uze hano, iyo Mana dusenga irakomeye, ni Imana kandi nibo baza bataga amaboko cyane, ni Imana itabura guseruka. Reka byihorere, uri mubiki. Ngeze kwigisha mu bibogobogo mbaye nigisha icyacumi, nyari nabakubise ico gihe. Nigeze gutunga inka zirenga 40 muri paruwasi. Mu bashumba nimba ari abantu bashumje ruguru bagahemba bakoze, nimba hari umwe ndi wa kabiri, myaka namaze 6 nageze mpemba bakoze nigisha icyacumi. Kagenda nkicara n'abagabo nkaba ngo tuganire, ngasoma ibyanditswe, nari mvuye ku ishuri, nari mfite ngira ibyanditswe. Hanyuma umuntu umwe arambwira ngo ese ngo nkubaze mbaze ngo ese ngo nibibwana by'imbwa ngo umuntu yo bitanga icyacumi. Semeni amina. Timushaka ngo mbabwire igicyakurikiye, mutuze rero. Nakoze ibintu bitorosha. Mubye yarabiza abana arabashumbye kera. Ndamubwira ndese yageze atobera yari afite imbwa yagiraga ibibwana byiza, yageze ibwagura nka 4 gusa. Ndamubwira ndese uzubigurisha, ati ifaranga ukazijana muri toilette, ngoya uzuziroza ngo azazirya. Aho wayewewe ko waremwe mu shusho y'Imana, turasaga n'Imana. Niba usa n'Imana ukazirya, n'Imana yozirya. Uzoza uzizana kandi nuzoza ubigurisha, ukabigurisha ukaza kuzita, genda uzoza uzita. Nimba uzuzirya uzoza ukuraho icyacumi. Kwesi faranga za misyo nazo ngo umuntu azikuraho icyacumi ni zawe. Misyo se ni marayika waguhaye iyo misyo? Kandi nabonye abanyabujumbura imodoka mufite ziriya modoka, nimba mutazamukiranuka ikintu cyacumi mukabona mudakiranuka icyacumi, mbabwire Muhima niwe mugabo wa mbere nabonye muri byura. Baravuze ngo yigeze gutanga nimba ari ibimasa 18 by'icacumi, ibimasa 18. Niwe wari umuntu wa mbere wageze akiranuka ku cacumi. Intambara ngwibe inka yasiziriya yarazisanze, abantu bamuguriye inka, aragenda ngo bashike intambara irangi, barayamuha cacumi. Izindi zabandi zanyazwe. Inka zanje bigeze kuzitwara 5. Papa arampamagara bati inka bazitwaye. Tese bande ngo zari bazisuhuye ngo amayi bazitwaye. Ndayaye tanga amayi yatwaye. Hadeze urarwaye? Sindwaye ndi muzima. Tihara ahantu zihengetse kandi wazijanye nazigarura. Tunuzi ko nageze zisangara mu cyacumi. Tina amafaranga werutse kugurisha inka zose nazitanze mu cyacumi. Aha tuzabona rero. Minsi 2, minsi 3, minsi 1 kirashize, 1 cya 2, 1 cya 3 ngo baje kugura gutya mu gitondo babona za nka zirahaje. Zigenda gutya. Wabara yamangama. Ngo paste tikara ngo zibintu byabaye ndese biki ngo za nka zagarutse ndeze araho zari zagiye. Cacumi kubwire si ukugushuka tawuhaye ubiha. Niba ubiretse umwanditsi yaranditse ngo lewe akwiriye gutuhabwa kimwe mu cyacumi, ngo kubera yuko yagitanze ngo akiri mu rukiryi rwa sekuruza Aburahamu. Bivuga ngo iyo twadutanga icyacumi abana baturimo bazabagira umugisha, kandi tutagitanga bakagira umuvumo kugeza ku mwana wa kangahe? Wa 4.
wa kane, urubyaro rwa kane, urubyaro rwa kane. Lewi yahawe icyacumi ngo kubera yuko sekuruza yagitanze ngo ari mu rukiryi rwiwe. Uku n'abuzukuruza batuvamo bagira amaraso yacu. Ubwo bujuru ugira buzagera ku mwuzukuruza. Ariko hambavuze neza humvikanye none. Gusa kumira ngo ese ngo bashumba ngo tuza tubirukankira ngo turuhe. Ninde wakubwiye ngo twirukankire? Ninde wagutumye? Hari wagutumye mu kazi? Ninde wagutumye? Twagutumye twebwe turagusengeye uronsa akazi tukarara dupfukamye ntambwira abakristo ngo we ngo Imana izimusubiza ngo adasenze. Udasenze wewe cyangwa nije wasenze? Mana mu izina rya Yesu Kristo ndakwereka abacuruzi bose ubane nabo bahumugisha ibyo baba bakoraho byose biri humugisha. Urinda abafasha urugendo uyu munsi, ubarinde ubaragire mu izina rya Yesu Kristo. Ababoshwe ubabohore, ubasanga barenganye ubarengano. Icyo kandi igitondo rukerera ndiko nasenga imbaraga z'Imana zibasange. Abatwite ubaheze kwibaruka, ababuza abantu babahe, utanga amahoro mu gihugu. Abayobozi baheze ubwenge. Wamara aho uryamye umuntu utagira ubwenge ngo Imana yagusubije utasenze. Kurandya amaraso yanje munsi tuzagera imbere y'Imana nzahembwa ukanuye ijisho. Sinkuma mama Karina twageze tusenga urukerera paye nsengera abakristo. Mama mwe ngo Nigerian yigeze kunirukana mu cuba ciwe ngize icyumweru ntarya kuva kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu mwasanga ngiye guhera sinari ngibabansha kuvuga yamamwe ngo nimusokere mu cumba nyabona sohoka cyangwa wemere unywa karahuri napanze kunze urangiza kuwa gatandatu urakima uranywa udutatonga na buri no kunda dusoma. Ico gihe twasengeraga mu ishuri hariya paye nsenga Imana ngo Imana idaho gusengera. Nibwo navuye hariya ngo mpave nshike hariya pasanga kariya gaparcelle numva umutima urambye ngo hazenguruke. Mama Karina Mana mu izina rya Yesu Kristo duha ahantu Mana, duha ahantu Mana, duha ahantu Mana. Uwo munsi bari bateye akabumbu kinjira mu ishuri gakubita umubyeyi hano kwibere. Niyo mafungo nayo nagiyeho. Mbwira Imana ngo nimba utababajwe n'uriya mubyeyi akabumbu kikubiseho agahwera simva hano utaduhaye aho gusengera simpava. Mama Karina yagenda kujya Mama Karina ni imodoka yiwe niyo yubase iriya pisi ma mbere ni imodoka Mama Karina niho yashiriye tukaza ko uzutoza je nawe kwa Baba, je nawe kwa Yesu Kristo dufite imigabane. Je nawe na Mutama inzu Mutama abantu bageze baza nk'ibivumvura ndabarahiriye atari umugabo w'imfura ntawemeraga. Shalom gwikivumvuri ni kwari vuye amaze akagira umutima mwiza wo kugabura. Uyu mubyeyi uyu nguyu nabaho nkabaho nkitwa mudaherano kandi hasinkabije ateye ubwoba kugabura. Muzi kugabura abantu bamwe bageze bava mu Rwanda bakaza Peter Kamusore we yabaye umwana wabo myaka 2 taraciye kandi yemwe akatugaburira imigati ryoshe yo kagira Imana yo kagira inka mata ryoshe. Njewe nzangerayo sinari kugendaga n'ubundi sinogenda ntagezeyo nawe arabizi twarako tuvugana jedewe sinogenda ntagezeyo ahandi hose nogira burya wenda nyine mukambura inza nshikayo yampa ibyo kurya ngo simpaye ni ese Mama Karina ndi umwana ngo urabirya nabo nukagira Imana. Uyu mugatura umara n'uyu umara naya matura yamo genda nukuri
genda ayi nocitse no kwima dore wa mutima uko yamye Yesu baracyariho. Sema amen. Kirago umutima mwiza mama kare akanga amafuti icyo namukundiraga nawe ni wazi nda bintu byo guhengeka aya aho akaba ari cyo gamukundira nanje twembi tukaba bagasenya nane kujya nyina ari umubyeyi wanje ariko ndanezerewe yewe. Sema amen. Sema amen. Tugana ku musozo bene data nshuti bavandimwe babyeyi bacu bana bacu bakuru bacu barumuna bacu babyeyi, hari ibintu tudakuriye gusengera. Nitwe Imana yasize ku isi ngo duhindure isi. Nitwe apana isi kwiduhindura. Imana yashize imbaraga. Haleluya haleluya. Imana yashize imbaraga muri twe kugira ngo tugende twaye duhindura. Ariko Imana ndi yashize imbaraga muri twebwe ngo zigende ziduhindura. Aya amen. Oya amen. Kambaho ibyanditswe gira dusoze. Sibyo byiza? Baye ibyanditswe bya biriya bintu. Isezerano risha Abaheburayo ibice 8:13. Twahawe isezerano risha. Gira dusoze 8:13. Yego. Ubwo Uwiteka yavuze ati isezerano risha, ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya kera. Haleluya. Niba ari isezerano risha, hari irindi ryashaje. Twinjira mu isezerano risha. Niba yukora ibyo mu isezerano ibyo byashaje, kurirukankira ibyashaje, uri mu byashaje, kurakora ibyashaje. Twebwe turi muri bisha. Ngo kandi gishaje kizagira gute? Kandi gishaje kikaba gikuru. Kigira gute? Kikaba gikurwa kuko cyabanje. Ejo nariko mbwira urubyiruko, ndababwira ngo gupfundika ishati twayipfunditse muri za 81. Gupfundika ishati kujya tukayipfundika. None bo bari mubwira ngo ni ibintu bisha bavumbuye. Naho byarashaje, turi mu bisha. Umuntu akazamura ishati akinjiza hano agasiga kandi gasha, akamubwira ngo yasohotse ngo ibintu nibisha byarashaje. Yewe turi mu bisha. Urakoze mutama koreza akazi Imana. Reka hano barayijana hariya ku ntana. Si hariya bazamesura izindi zazijaga mu mazi. Wowe ni hariya mu cyumba. Cyumba kiraha Yesu Kristo yatanze. Ese turi kumwe? Izi pantarisi twazambaye kera zifata guri. Twagiraga izindi nkuni za pacanga. Umutwe munini mu maguru byarashaje. Ibyo kwambara nta shosheti byabayeho. Yampaye nka muhanya byabayeho. None abacu ngo baravumbuye. Mwavumbuye ibishaje, turi mu bisha. Ejo nababwiye bogi derrière y'inyogosho irumba bamuzehe mwagize mwumva bavuga irumba. Niyo muhaye mwiyogoshesha bamuzehe barayiyogoshesha marumba. None muri mwana musohoka nagatwe kabaye gutya ngo wazanye ibintu bisha birashaje, turi mu bisha. ariko nzaseka iyo mpamvu n'uburyo abantu babacomoka gusa. Ibyo nza mbona bikorwa n'iby'abagabo byabayeho bikagaruka ubunyine, ariko iby'abagore ko arazi bitarigeze bibaho.
kuba mama ko haraze bitarigeze bibaho. Ariko no kubagabo hariho akantu kamwe kari mu kuba katigeze kabaho. Nta mugabo wageze ubona so umugabo washatse uramubona na ikabutura. Ikabutura. Urimo kwamubona umuntu ufite abana batatu akamacomoka. Ngona bafite abakwe akama yicara mu nzu n'isengere n'ikabutura aho ngaho garacecetse. Mu bana bazambara ubusa ejo narababwiye inzamvuga ibi bakavuga ngo ndi umuturage uko hariho akana kavuye mu Minembwe kama gashikira ku Cibitoke kurya karindwi none ntarahava yigira Cibitoke kurya karindwi abariho ashakira wavuga ngo pastor mudaheranwa ngo ni umuturage. Uzi imyaka maze wewe uzi ingendo nagendeye muri bato nja muri train ngendera mu bwato ngendera mu ndege ngendera mu modoka ngendera kuri moto ngendera ku igare ngendera mu mazi turafatana isafari turaca kuri douane nimwe. None hagati yanje nawe ninde muturage? Turazamuka muri esansere turagendera kuri janani muntu tapi roulant wari wayigendera uzogenda ureba kutasiga gatwe usterera ikami kujana. None ngo ndi umuturage ariko mapepi yaza kwica abantu yeme ndi umuturage njewe iyi sinarayimaze. Nushaka numve mfite ubwenge butokuyobya mfite ibyo kugukiza sema amen. Nzankunda kubivuga ubupfu ku mutima mu migani ngo ikizacirukana ubwo bupfu. Igituma mubona dufite ibyana by'ibipfu bunyine nta nkoni no ku ishuri bayikuyeho no mu rugo bayikuyeho. Umwana akama yikakaza akabwira nyina ngo nitondeho mama. Akwitondeho ibyo azakubwira umunsi muzabibona. Ibyo azakubwira umunsi muzabibona. Noko hako mpavuze neza yemwe tuhabwa izina risha. Soma Yesaya 62. Ese muracyategereje? Muracyari maso? Sema amina. Ariko twari dukumburanye yemwe. Muri pisimani bantumira niho nzoja mbere. Murabifite? Nshuti. Mfite n'ubutumire. Hasome data 62. 62 ni umurongo wa 2 aho twahawe izina risha. Ariko ndasoma kandi. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Yantumye kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi. N'umunsi Imana yacu izahoreramo izigo no guhoza abarira bose. 3. Yantumye no gushiriraho itegeko abisiyoni barira. Nuko amahanga ariko wari usomye hatari hodi anihe nuko amahanga azabona gukiranuka kwawe azabona icyubahiro cyawe maze uzitwa izina risha rihimbwe n'Uwiteka. Rihimbwe nande? Sema haleluya. Izina utashakishije utasengeye grigenimea plita pengligenimea semeni amina. Uzahimbwa izina risha
kubera yuko Yesu nicyo gituma hariya mu byakozwe n'intumwa ngo abantu biswe izina risha ngo ni abakristo. Tureke kwihimbira amazina, tureke gushaka amazina y'icubahiro, tuyareke nyabuna. Je sinzova kuri revera, oya ntuvuge ngo ni nkayo mawazo, anza witonde, wega kera ufite inani. Ejo bundi tuzogusukaho inani amacupa mavuta. Ariko mana nje nzakomeza nibere revera. Cyonyine nuko utazanubaha ngo sindi revera. Yobozwa n'ikisi nageze gute navuze nabise. Reverend pasteur mudaheranwa ntwaye ingabo. ariko masinari ariko none gitangaza ariko ndi mugumi umuntu ari mu kwitwa intumwa akazaje kubwiriza mu rusengero. Ubundi intumwa ndizibwiriza mu rusengero, intumwa izibwiriza hanze. Nozi wowe uzoza ngo tukwa gatuti kandi uri intumwa, genda uje gufungura iriya mucaro titurwanira ngaha ati nguje kumakunjene ngo sinagwaye umwanya, nta mwanya ufite. Niyo mara bavuye ngo n'umutima mubi ngo pastor nawe ndazashaka ngo abandi ko bavuga saba hano ni jewe wewe uza kubwira abandi ngo ariko nikitangazana kandi uko niko kuri niko ijambo ry'Imana. Yesu yaravuze ngo ni mugende intumwa mwende, nico bisobanura mugende. Twebwe abungere turabogoma kurera twaza tureba abantu indwara barwaye amatwi, barwaye amaso, abarwaye imitima, tukasuzuma tukareba abarwaye imitwe baparangatanye batari kwa muganga bose. Nico tujejwe tukaza duhungura abantu. Yesu ashimwe. Tukaza duhungura abantu tukabahungura ngo Imana ibahese mu nico Imana yaduhamagare twebwe abashumba. Inshingano zacu turare twadusenga tubasengera ngo kuriya ngo muzi ibintu muzamuvuga bitari byo ngo kuriya ngo pasiteri mutaza dusengera. Nyabuna mukagira Imana ntituza tubasengera twoba twadukora gute? Uwo mushumba hari umushumba ubaho udasengera abakristo ntawubaho. None abantu bamwe bakamva ngo pasiteri wacu ngo n'umuzayifu. Ndimuzi ko ari abantu bazavuga gutyo. Muzareke ibyo bintu kweli, muzareke nibanga ry'umuvyeyi. Nubona ari umuzayifu wenda adakunda gusenga atavyitaho, kenda umusengere. Uko nico gituma Imana yakuzanye. Imana yakuzanye ngo usenge, tika kugenda umusebya ngo n'umuzayifu. Kurabivuga mu bantu ngo so n'umuzayifu. Warusotse ukagenda hari imbaraga. Sizo bazi kuraza mu ijuru nibuca mu gitondo garuka. Hirika barahaba badakunda gusenga. Nyine barahaba cyane barahaba, ariko nuguceceka ugaceceka ukinjira mu ihutuma mwami Yesu Kristo data wa twese mu ijuru. Twigeze kujakana natwe turabanyamasengesho nyine n'abayumbe tuja kumushumba ngo tuja kumusengera saa sita. Yamatubwira ngo se ngo Imana ngo yo kumva saa sita mwumve yeme. Turamwira ngo ugiye kubona ibitangazo ubu nyine ubu ugiye kubona ibitangazo. Mwebwe mureke mbabwira abanyamasengesho ubu nyine musenga Imana ikora ibitanga. Ntimubona abantu icyo bashaka ni ibitangaza kandi mutabivuze. Icyo gihe umusaza yaradupinze tumare turamangwe ejo mu gitondo nugera mu kibuga uzabona agatendo kabaye yamasanga inka y'imbyeyi yarayakamye nimugoroba yamyiryama igaramye amahembe yamayinjira mu kuzimu. Ndamandeze nduremera cyobe twari ko tumatabarozi bari tumereye nabi kandi jewe tibakazashira ibiheko mu rusengero no mu mahombi no mu rubunga. Ariko ibyo bazoza bazana batwaye nta kibazo, ibyo bazashira mu yandi mazu nta kibazo. Mu rusengero no mu mahombi no mu rubunga tuzokosana.
kandi nabyo nkabivuga mu rusengero, yemwe mwa bantu b'Imana, umuntu ufite utuntu twiwe kandi nkabivuga mu rukundo rwiza. Umuntu ufite utuntu twiwe nazo zaza mu mahombe adusige, naza mu rubunga adusige, naza mu rusengero adusige, nutuzana inzantureha. Pasite, bwira abakristo bawe ngo buce nawe aradupinga umunsi umwe. Sawa, ku cyumweru uzabona igitendo, ku manywa nuko baravuze bati na muntu umwe nasenge. Mama arahagurutse arasenze. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, twaye kaze ubane natwe, tuge kuva ijambo ry'Imana, ubane natwe, ureba abantu bose bari hano, ubiteho, ukingura ijuru, nti nawe rigukungikureho mu izina rya Yesu Kristo. Arasenze iminota 10, 15, 20. Abantu bose barushe barahumura. Turagushimiye Mana, nti sawa, akazi katangiye. No, abamwegereye barashe bamurya urwara, haba no kuruhabumva. Pasiteri noneho abantu barahumuye, mwami Yesu Kristo, haleluya, turagushimiye, ngwino, fanya kazi Mungu, fanya kazi. Aho iminota 30 noneho pasiteri arasharande, ndamwane kazi banzurebe. Ndacecetse minota 35 abona ibintu byanze. None abwiye umuntu ati genda ubwire mudaheranwa nyabuna nibakore ku murya nta mahomba hagarare. Nuko nyamangene mushike namamukoraho gutyo byama yicara. Kuva uwo munsi aravuga ati ndibariya bose no basarisha bose arahanga muri rusengero kaburi bakabwejura nk'imbuga ugatangara. Munsi nca mwidirisha bwa mbere nguruka mu ibogo umubyeyi hari muri musenge mwimbika Imana ibaheze imbaraga zibitangaza, timukaza mwirirwa muvuga musenge sengesho umuntu arambarara ryame hasi, murinde kumujutsa mwebwe mumubwire ngo byuka. Mureke kuvuga bati gusenga ni ibanga. Se ko birumvikana ibanga. Turi abantu bafite intege nke, ngwino ubwira umuntu, mubwira uti kana bikoze ngiri muto. Umuntu umwe niwe nabwiye gusa turi kumwe n'umugabo, yantumiye ngo mare kuntumira mu ijoro, ndasenga yamazimya umuriro, azimya n'itara. Kamandese kuzimije umuriro kuko azimya n'itara, ngo yandangorane ngo yinzigira imyotsi. None sitara naryo rigira imyotsi. Nuko ndireka dusenge, twahumiriza, timuza mubona amaso y'inyabo y'injangwe mu ijoro kayabona. Nahumiriza nkama mbona amaso hano se ibintu ndatuye ndahumye kayabona. Birashitse none ntezukundagira gute inyabo ko yaje yeme yagira ngo ininjiremo. Ndacecetse umwanya ngongere ngo ndasenga, udutotsi turantwara. Nsubire gusenga, noneho ibitotsi byamabintwara. Cyagihe nsinziriye nama numva kwimbwa k'igihumbi, ariko ndazirangiza nyine. Nturabona imbwa iyo yavumbuye izayiruka wese. Nama numva gusa ngo ngengeri ziraza ngo sigere gutya ku muryango. Nama nguruka, nama nisanga ndi kuri plafo kwidari. Paye mvuga mu ndimi, ndavuga indimi ngo ndangize. Sinamenye uko nagiye kururuka ndi byangoye yeme. Kazange nashaka hinkingiri kandi ni mu mwijima, wacu ari hasi nanje ndi hejuru.
twaraba yazimije itara nuko ndakabakabye ku nkingi simbukiye hasi ariko umutima wamukubita munshike ndamubwira ndiko numva ndarushe ngo ya ngubanza wihangane namamvuga ntizambwa ziri aha ngaha karambwira ngo nihangane zageza aha ziramaze mfata toya ngwise we byihorere jewe nzagaruka undi munsi abantu bavuye mu Kanono abazi mu Kanono baye basenga ico ge nari umwana bamavuga ngo ni mutabare mudaherana baje iminsi 3 ku munsi wa kane bampurukaho bambwira ayo makuru neza baravuga ngo umuntu nasubira kugutumira tukagenda urya munsi uzayoberanye ugenda utari urya munsi kubera ko nari mutoya ngo buke kwiro nagira gurakari bukeye mu gitondo nyamangenda bari kumwe n'umugabo ndamwana ndubona uyu mugore wawe uyu nzamukubita handi urabizi ko tuvukana ndakurahiriye ndakubaha uri data wacu nzamukubita muse kubereke mubaze ibyo yaraya nkoreye nijoro pana mu rusengero munzu nibwo buryo bwiza sema amen ese ibyo mbigiyemo gute kandi yemwe nabyo ni byiza sema amen izina risha Imana ntizitangira umugisha ku izina ribi yabwiye Abraham iramubwira ngo kugira ngo ube sekuruza w'amahanga uritwa Abraham Sarai tukibaye Sarai ubaye Sara abwira Yakobo tuciswe Yakobo uritwa Israeli abwira Pawulo aramubwira ngo Sawa tuciswe Sawa uritwa Pawulo byahishuriwe Yohana Bibiri ikavuga ngo umunsi tuzagera imbere y'Imana ngo Imana izahabura umuntu wese ngo akabuye kera ngo kanditseho izina risha ngo ritazwi n'undi mwana w'umuntu ngo nkeretse uwaryiswe. Haleluya! Imana izaduha amazina masha kandi azwi natwe kuko twayakoreye. Amen. Haleluya. Pale bele krele de bisala velegene tulula bagane lash de bros imbere ya yantebe za galalayo lawanjani minyago nishikire Yesu niko ayukora niko zajana imbere y'Imana niyihe minyago yamye yose yambabari y'ibyaha yamishuri yamemba yose yambabari y'ibyaha nagiraga ikintu cari caramboshe nzasenga bikomeye ngifite izina rivanze bijya nababwiye ngo umubiri uhaye kwega n'umwuka ukakwega nja ku ishuri rya Bibiliya njyewe nari umuntu utazawihangana mu buzima kwihangana byari byarananiye kubona undi muntu arengana sharananiye undi muntu kuntunga urutoki ngo ndabasha guhagarara byari byarananiye musumwe muri bato tuvuye ku ishuri turangije umwaka kabiri ababazi pasiteri Mihingano noneho twagaze tuja muri bato watinda ugasanga umuntu yaguze tike akamafata n'ahandi hantu hangana nkuko hose wabana ugasubira ukahishura kandi warishe tike
nuko none ngo tumare kwinjira muri bato, madame Mihingano arinjira, ngo yinjira kera, yaje nyuma abantu buzuye twese, ngo amare yamahagarara n'ababasazi bose binjiye, noneho yamahagarara. Bwira bacu nse uriya mu mama aragenda, arirwa agenda ahagaze, araragenda ahagaze. Batese none aya mada tingwina hano, ngwino wicara. Bamambira ngo ataka wapi? Ti hapa. Hapo kisha uko bambonye none tabari ko bambonesha, uko bambonye hirya yejo tabari ko bambona mwakoze. Tugenda tubabasha. Bibiliya ahuraza kubisoma muri Abakorinto ba kabiri ibice 4 n'umurongo wa 16. Twahawe umutima musha. Hamwe Daudi yavuze ngo undeme mu mutima musha. Niko Bibiliya Giswahili zivuga ngo ni umbiye moyo mpya. Ibice 52 51 abahaye bandika mu mbabare n'umurongo wa 12. Samuel wa mbere ibice 10 n'umurongo wa 9. 51 12 Zaburi. Samuel wa mbere ibice 10 n'umurongo wa 9. Duhabwa itegeko risha. Yohana wa mbere 5 n'umurongo wa 3. Yohana 13:34. Twahawe itegeko risha. Aya mbere yaratunanizaga, yaratugoraga, yaranatuvuna, abantu bananiwe kuyasohoza, ariko itegeko risha tubishobozwa n'umwuka w'Imana tubamo. Twahawe ububasha busha bwo mu mwuka wera, ububasha busha bwo mu mwuka wera. Abaroma 7 n'umurongo wa 6. Noneho titugitwarwa n'amategeko kuko twapfuye ku mategeko yari atuboshe. Nico gituma turi imbata mu bubata busha bw'umwuka, butari bwa bundi bwa kera bw'inyuguti. Twari tubaswe n'ububata bw'inyuguti, ariko ubu tubatwa n'umwuka wera, bubata busha. Twahawe kugendera mu bugingo busha. Abaroma ibice 6 n'umurongo wa 4. Abaroma ibice 6 n'umurongo wa 4. Twasizwe amavuta masha. Zaburi 92 n'umurongo wa 11. Reka Yesu akorere muri wewe, reka Yesu abe muri wewe, reka Yesu arare muri wewe, yirigwe muri wewe, reka Yesu ature muri wewe. Ibi bintu byose bisha tuzabisengera, tuzabisaba. Yesu natura muri wewe azaguha ibintu bisha, kandi uzakora iby'Imana ishaka. Imana ibafashe, Imana ibaheze umugisha. Amen.